18 with the house, jumping like it's hot, jumping like it's hot, 18 with the house, jumping like it's hot. Today was us working to see how we can provide more Māori into Dunedin and Aotearoa. It's on, because the button's on. Pai, he ato e koe? Ko Rita ahe. Ahu? Aho. I think it's amazing to be a part of a day where your thoughts are being put into like a future generation of how Māori is going to be taught throughout Aotearoa. Everyone here is from a different background ethnically, or they believe in different things, and because we are the new generation, we'd like to spread our knowledge around a little more. I ngā mahi te rānei, nā te ako i ngā tikanga me te kōrero e pāna ai. He aha ai ka hei mātou ki te whakaora i tō mātou reo. Rawe, tēnō rawe. I te mea i whakakotahi tātou, i raro i te kaupapa o te Reo Māori. Tūmeke, a te whakahoahua ki ngā atu tangata me te whakaaro o pānei te Reo Māori me te pēhea ki te whakawhānui ki ngā wāhi katoa i Aotearoa. Otira ki te hui hui mai i roto i ngā tikanga Māori. No reira, ai, he tino rawe tēnei kaupapa.